Čau! Po 2 tednih alternativnih neodvisnih produkcij se danes podajamo na pot filma, ki navzven izgleda dokaj komercialno in visokoproračunsko, v resnici pa je bilo zanj porabljenih precej malo sredstev glede na to, kako izgleda. Govorim o makedonskem distopičnem znanstveno-fantastičnem filmu M, ki se pridružuje žal še vedno majhnemu številu filmov tega žanra, ki se prav zaradi nizkih produkcijskih sredstev na Balkanskem polotoku tako redko snemajo. No, več o izzivih bo kmalu povedal režiser sam. Sama pa sem film z naslovom M ujela v Cankarjevem domu, kjer dvorana kljub brezplačnim vstopnicam ni bila povsem polna, daleč od tega. Šlo je za posebno projekcijo ob odprtju zimske izdaje jadranske mreže filmskih festivalov, ki so za nekaj dni na spletu ponudili na ogled več nagrajenih filmov iz regije. Prvi dan pa so v glavnih mestih sodelujočih držav, torej tudi v Ljubljani, po enega od filmov zavrteli. No, zaradi projekcije je ta dan, ko so Velovo dvorano obiskal tudi režiser filma Vardan Tozija. Namreč že tretjič se dogaja to, česar smo zdaj že vajeni, da bomo imeli priložnost spremljati 5 pomembnih regionalnih filmov. Vse do 26. januarja, pa od jutri dalje, jih boste lahko gledali na spletni platformi ondemand.kinomeetingpoint.ba. Gre seveda za 5 filmov, ki so bili nagrajeni in ki prihajajo iz regije. Med njimi so recimo film Ekskurzija, Unegumnjak, Samo ko se smejem, Vanje Juranič, pa seveda Delavski razred gre v pekel, Mladena Đorđevića, tudi slovenski film Opazovanje Janeza Burgerja in pa film M, ki si ga bomo ogledali skupaj, režiserja Vardana Tozije. Makedonska koprodukcija, očitno navdahnjena s časom pandemije koronavirusa, je bila kljub letnici nastanka 2023 v Sloveniji predvajana prvič. Ne glede na to, da si bomo ogledali film, ki je bil predvajan že v številnih državah, ki je bil nagrajen v številnih državah, bo to slovenska premiera. Torej prvič videni film M v Sloveniji in sicer režiser Vardan Tozija. Vardan v Ljubljano ni prišel sam, saj sta se mu pridružili tudi članici sekcije za kostum z Hrvaške, ki sta s slovenskimi filmskimi ustvarjalci sicer že večkrat sodelovali. Kako mi je interesantno, rekli ste več sami, kad pričamo o filmovima iz Balkana, često pričamo o nekim socijalnim dramama, o teškim zbivanjima. Kako je bilo napraviti ovakav žanrski film, da bi bilo to lakše, teže? Pa da, mislim da je bilo teže, ali kao što smo i pričali pre. Pokušali smo da uradimo nešto, znam da to je neortodoksno, ne čudno malo za filmove koje dolaze iz naše zemlje, ali nešto koje nas ne definira uvek strogo kao ona Balkancima, ona siva realnost, poteškoće društvene, ratovi, sve to i koje malo previše sa sebe prodajemo kao divljake, kako bi se dopali nekome, kao bi bili jako egzotični ili ne znam. I mislim, ja sam se rodio, jako kratko sam bio u toj nekoj velikoj državi, Jugoslavije, gdje je postojalo to izdavaštvo, to publicistika koja postojali su almanasi naučne fantastike, postojali su recimo Futura, Sirius, tamo su bili, smo čitali kao klinci neke novele od Stanislava Lema, Isaka Asimova, Artura Clarka, šta god, Nevrzanog. I onda su i naši mladi pisci, naši iz ove velike države, su tamo nekako i oni su bili deo tih almanaka, pa onda su ih je ta država praćala da oni uče zajedno na neke seminare od ovih velikana. Tako da to je bio neki sistem koji nije bio posle loš, ne znam, bar za nas Makedonce. Sad, nakon svega toga, nismo ostali sa puno toga, kao Makedonci, opet kažem. Ali meni je bilo na neki način izazov da pokažem da i mi, osim tih opinaka i tog nasilja dnevno-političkog, da imamo još nešto iza nas, imamo neku tradiciju, čak i to da nije folklor, da je žanrovsko, da je stripovsko ili nešto. I sa druge strane smo pokušali da malo više priđemo publici. Sad znam da ovaj žanr nije po svakom, nije za svaki ukus naravno, ali mislim da taj moderni art house, taj festivalski, da nekako udaljava publiku sve više i više, jer pokušava da se dodvori festivalima, a onda tamo nekako
ta publika koja dolazi već zna sve što treba znati o tim temama, o tim tragedijama. I onda mislim da je u redu da pokušamo i da odradimo neke stvari koje bi privukle kao širu publiku. Evo ovaj film, mislim da sam vam spomenuo, da se distribuira kroz kina u Americi, u Rusiji, Filipinima, Japanu. To je baš čudnovato. Jedna zemlja sa jezikom koji govori oko 1,5 milijuna, 2 milijuna stanovnika u celom svetu, da može da priđe toj fanatičnoj bazi fanova za distopijske priče. A na neki način oni to ne biraju, da li će biti engleski ili makedonski jezik, i onda je nekako penetriralo tamo i ok, ljudi gledaju i to je to. Vardan, pitanje što se tiče postapokaliptike. Meni je bilo interesantno, toliko pričamo o Balkanu, o tome zašto je dobro da radimo filmove o socijalnim dramama, ali nekako je taj žanr u Balkanu još ikako prisutan. Ako pričamo o zgradama, mislim da sve izgleda puno postapokaliptično. Da, to je naš, kako se zove to, blagoslov. Kad se raspada cijela zemlja, onda imate za apokalipsu koje god želite lokacije, možete da birate i onda to ne košta uopšte mnogo, koji bi neki možda u drugim zemljama morali da grade i da to ruiniraju. Tu je sve je u redu, imamo to da priuštiti sebi i tako da, ok je, mislim, eto, film nije zahtevao puno para da se uradi to. Da li te iznenadilo to da sad pričamo o Americi, o Rusiji, o Filipinima, o tome da si tražio neke glumce ili da su tražili glumce koji će sinhronizirati Marka, Saška i ostale? Da, tad je počelo to ludilo da su počeli da sinhroniziraju na sve moguće jezike i da se rade ti castinzi za voice actors. Nikada nismo ni pomislili. Nismo ni očekivali da će film nekako tako da uspe da se proda. Mislim, znali smo da postoji ta fanatična baza fanova tih žanrova, distopija. Nismo znali da oni vole čak i da gledaju makedonski, turkmenistanski ili ne znam, letonski jezik na platnu. Tako da bili smo, naravno. Još pitanje Andreja Nikolina, kako je bilo vama surađivati na takvom žanrskom filmu? Kao kaže Vardan, nemamo često te prilike u regiji da zapravo radimo na takvim filmovima. Da, točno to dobro pitanje. Rijetko mi isto, ja sam inače suradnik i Nikolina iz Hrvatske, jer je bila koprodukcija i jako lijepa priča i jako rijetko imamo priliku uopće raditi tako nešto gdje možemo pokazati malo više osim običnog kostima, dakle i patinaža i cijeli taj ruinacija nekakvog tekstilnog predmeta. Što se tiče postapokaliptičnog, je li bilo i vama lakše? Što se tiče kostumografije, imamo poderana odjela? Pa ne, nama će možda bilo teže, jer ne radiš baš uvijek u kanti za smeće pa da skupaš, već kupiš nešto što je možda malo starije, jeftinije na nekim buvljacima ili second hand shopovima i onda još dodatno uništavaš i radiš na tome. Glavni igralec v filmu je deček imenovan Marko, ki z očetom živi globoko v gozdu in sprva nam ni povsem jasno, zakaj je oče tako paranoičen in sina dobesedno ne pusti 5 metrov od prikolice. No, delo z otroci je zahtevno, zato sem režiserja vprašala, kako se razlikuje od režiranja odraslih. Da, koliko god sam zavoleo to dete, mislim, bezgranično, to je bio pakao. Mislim, oni su prekrasni, oni su dali sve od sebe. Nikada nisam ni mogao zamisliti, jer kad napišeš nešto, onda srljaš u ponor kako bi to ostvario, ne shvatajući koliko je to težak zadatak. Mali je imao, Matej imao 7 godina, a Miko ili Aleksandar imao 12. Oni su, mislim, trebali raditi 35 dana po 12 sati, što je nehumano, ali to je u Makedoniji još uvijek nije regulirano srećom. Znači, mi smo zajedno živjeli, zajedno smo prebrodavali te probleme i te poteškoće i sve, naravno stvorili tu neraskinljivu vezu. Radio sam bez ono što se uvijek upotreblja, to child acting coach. Nismo jednostavno imali priuštiti, nismo ni znali koga da pozovemo. Iz naše zemlje to ne postoji tako, onda treba neko ko poznaje jezik i tako dalje, tako da ja sam to
preuzeo sve to na početku, a tek kasnije sam shvatio kako sam izgubio razum kroz to sve. Tako da bilo je super. Evo sad jednu malu anegdotu o Mateju, glavnom liku. Radili smo casting, ne znam, sa preko 50-70 osnovnih škola, jer valjda se tako zovu, osnovne škole. Dobro. I onda prošli su, ne znam, stotine, možda hiljade klinaca i većinom njih, to kad radimo taj inicijalni krug castinga, to nikada nije neko pitanje, neka duboka pitanja, nikada nisu kao šta misliš ti o svetu koji propada ili ne znam. Nego samo šta radiš, ko si ti, reci nam nešto. I većinom klinaca su pričali kao evo, mene interesira Fortnite, to je ona igra naravno i to je to. A ovaj Matej je bio kao, kaže, pa meni je najbolje u stvari kad moji me odvedu u to jedno selo, zabačeno selo Smilevo, i kad idem tamo kod bake i dede i onda idem kroz taj potok neki i vidim tu šumu, pa onda gledam u vodu i sad nešto mi priča, nešto što je bilo tako normalno za nas koji smo generacije kao ne tako davno, a koliko je sad nenormalno za mlađe generacije kao dece, da se to tako nešto kaže. I onda sam naravno ušao malo dublje u ta pitanja i sam shvatio da on čak i ne samo što ne igra igre i ne gleda puno televizije, nego je onako nezainteresiran, voli da crta, voli neke druge normalne dječje stvari. I to što je bilo dobro kad je on počeo da glumi, on u nijednom trenutku nije imitirao nikoga koji je video pre toga, jer znamo da se klincima to uređuju u glavu i oni imitiraju. Ništa. On mi samo kaže, uvijek mi je pričao, daj mi samo malo vremena da razmislim, klinac, kao pregovaramo, i onda razmisli, procesira to i kaže, ajde da probamo sada, i onda on igra to sasvim spontano. I naravno, radili smo i dalje, ali je to bila dobra inicijalna tačka da se krene za taj posao. A sa Mikom je bilo to već druga priča, jer naravno znamo da je taj dečak sa Downovim sindromom i sve. Kod njega je bilo drugčije sa roditeljima, mi smo svi zajedno nekako radili te pripreme i onda smo odvojili roditelje kako ih ne bi očekivao u svakom trenutku na ispomoć. Oni su bili u blizini, ali ne u njegovom vidokrugu. I onda smo radili svaku scenu fragmentarno, jer nije mogao da sažvače cijelu dramaturgiju, ali svaka scena je bila kao neka kratka priča. I onda pričamo o te kratke priče, šta njega ljuti, šta je ovo, šta je sa Matejom. Oni su se povezali fenomenalno i onda su nekako stvorili tu neku hemiju i izašao neki film. Ker se v filmu pojavijo tudi neke vrste zombi, transformirani, bolni oziroma okuženi ljudje, me je zanimalo, koliko učinkov so naredili samo masko in koliko v postprodukciji, samo z računalnikom. Ovo i nije baš klasični, taj žanrovski, apokaliptični zombi film. Mislim, to je nije bilo zbog štednje, nego je bilo i kao ideja i koncept da ne bude tu neke jurnjave i krvi sa zombijima, nego je kao neka distopijska zombi bajka. To je eksperiment, mislim, to nam je bilo u glavi. Ali uvek zazirem od toga da bojim se toga da ostavim nešto za nakon snimanja, kad dođu ti specijalni efekti, jer moje iskustvo, naravno s ovim gerila snimanjima i to što je uvek nekako nije baš sjajno. Koliko god da mislimo da će se to može srediti u toj postprodukciji, to se nikad ne dešava, bar se ne dešava ono kvalitetno kao što bi odradili negdje u zapadnim studijima. Tako da većinom, recimo 95% od svega toga je bilo lokacije autentične, sa malo patinaže i onda maske i šminke, sve je to bilo odrađeno. Čak imali smo te ludorije, tih leća koji vidimo kod ovih inficiranih, recimo, imali smo samo 3 para, tu trebamo pokazati 8 ljudi, pa onda smo dezinficirali te stvari, što nije baš opet je neki kao mali rizik. Eto, većinom toga je bilo on set rađeno, naravno bilo je malo adaptirano to Skoplje, da se ne vidi da je baš Skoplje sa svim tim divogradbama od stiropora i od plastike, da malo zaliči na neki distopijski grad. I uvijek mi je bila inspiracija u tom brutalizmu koji
Mislim da bi trebalo da definira naš grad, jer je taj brutalizam, kako god zvuči, to ime sagrađen na osnovu humanizma, nakon potresa koji se desio i uništio naš glavni grad. A nakon toga ljudi nekako ne prihvataju to i cene sve što je nekako novo, sve što je, recimo, kičasto po meni i tako dalje. Tako da, i htio sam dati i taj omaž tom brutalizmu koji polako nestaje, polako te zgrade idu kako se zove, u zaborav, ako postoji takva reč. Večina filma M se zgodi med visokimi smrekami in praprotmi, med katerimi se ne bi sramovali hoditi niti dinozauri. Opet je bilo logistički teško, a mislim da poznaješ Makedoniju jer snimaš i ti tamo naravno i kroz većinu lokacija. To je Pilistar, tamo su stvarno ta drveća, tu su endemski vidovi i taj paprat, to se zove se moliken. I za razliku, evo, vizualno od ostalih šuma koje imamo, gdje je kao neki gustiš zeleni zid, ovdje imamo tu grafiku, tu monumentalnost, kao prašume, kao ta velika drveća i taj paprat i sve je to ujednačeno. I baš smo, kako se kaže, krvi propljeli za da stignemo do to da dobijemo. Prvi put se snimalo u tom nacionalnom parku, morali smo paziti puno, biti eko-održljivi, evo pamtite kako je sve što zgaziš je bilo kao malo napeto sa rangerima, ali prošlo je u redu. To je baš jedno od mojih omiljenih šuma jer uvek sam tamo od kad sam bio klinac tamo. Ker smo v Cankarjevem domu film M ujeli brezplačno, naj vas spomnim, da si lahko marsikateri film brezplačno po vsej Sloveniji, marsikje, ogledate tudi v soboto, ko bo na koledarju Prešernov dan. Prav na ta dan pa bo v distribucijo prišel tudi Pasji mož, veliki hit med otroci, ki je v prevodu Boštjana Gorenca Pižame zaslovel kot strip tudi pri nas. No, zdaj je dobil svojo animirano različico, ki pa se zaradi 3D animacije precej razlikuje od preproste skicozne karikaturistične risbe v tej stripovski seriji. Poglejmo, kako so zgodbo o možu, ki so ga zaradi nesreče spojili v enega človeka skupaj z njegovim lastnim psom in ga stlačili v policijsko uniformo, zapakirali v film. Ko v mestu razsaja zločin. Pa zgleda, užgi sireno! Morata policista združiti moči. Zelena, rdeča, zelena. Čakaj, niso psi barvno slepi? In se boriti kot eden. Prišimo pasjo glavo na človeško telo. Dobra ideja! Pasji mož! On sklepa prijateljstva, rešuje zločine in celo igra klavir za starčke. Film DreamWorks Animation. Sit sem novico o pasjem možu. Ustavil bom super policaja. Ne bom izfižil zlobnih načrtov, da bom uničil poštenjake. Kako zloben je lahko maček? Kar zloben. Pasji mož, poslušaj! Samo ti ga lahko ustaviš. S kungfujskimi udarci, s pasjo neuklonljivostjo in še s čim. Pot pod čape. Daj nekaj. Daj mir! A bi se že pobral? Areteraj Petrčka! Briga me, če boš moral kaj zmontirati! Na pol pes. Na pol mož. Pripni se. Celoti junak. O, pasji mož! Pasji mož, imaš samo eno delo. Prilepi oči na zaslone. Tudi če ti kdo pred smrčko maha s tvojo najljubšo igračo. Oči samo na zaslone. In če kdo slučajno prinese sivo veverico, bodi prilepljen na zaslone. Pasji mož. Zakaj me vedno poližeš? Znotraj po ustih! V kinu od 30. januarja. Sicer pa je v kinematografe približno konec januarja prišel tudi dokumentarni film o Manci Košir.
upokojeni, zdaj že pokojni novinarki, profesorici in ambasadorki Slovenskega društva Hospic, ki je preminula lani. V njem se ukvarja z vprašanjem smrti, ki da je njena največja učiteljica, prijateljevati pa da sta začeli pri 19 letih, ko je v filmu Breza večino časa ležala v krsti. No, pred zaključkom današnje oddaje in v mislih na pretekle, v kateri smo govorili o neodvisni produkciji, pa smo pobrskali še po arhivu in se spomnili, da vam še nismo predvajali pogovor z ekipo filma Jadran potem, ki je nastal v sklopu sodelovanja Radia Študent in Maske že v lanskem letu. Na odlomek iz filma, ki smo si ga lahko ogledali točno 1 leto nazaj v Stari mestni elektrarni, vam bomo po posnetku izjave tudi predvajali. Why did you choose the Jadran roads as a topic for a Yugofuturist film? Yes, so we indeed drove on one of the most, in our thought, one of the most interesting roads from our memory, Adriatic Highway. And we decided to take this off-season time to just maybe start a conversation among us. We had a lot of time in the car, a lot of hours passed, and to maybe see what narrative we can find in the road itself. We wanted to propose the genre of road film as one of the genres of Eurofuturism, because we think that we are, of course, inspired by the Western culture, and so looking at American road film, this driving on the open landscape of America was always kind of building this idea of American dream, of belonging to something, and we wanted to try out this here. So driving on the area of ex-Balkan countries, ex-Yugoslavia countries, and see if it connects. So to also rethink where the nostalgia kicks in and what the future of the road is. I think one aspect that was very interesting for us was this dealing with the past, the present, and the future. The Magistrala was a very interesting space to explore because we were driving obviously in the present, but we were dealing with a remnants of the past, and it was interesting for us to see how this could be relevant for the future. So it was somewhat of a starting point of a debate, a place to experience, and therefore also that potentially gives us a space to debate about the future, trying to figure out where there are interesting bits that could lead somewhere interesting. So that was one of the aspects also that we wanted to explore, and that's why we chose also the Magistrala as a space, I assume. Maybe I could add, we had in mind that the futurist aspect is maybe more perceivable in animation, 3D, CGI, but our practices are mostly documentarist and our tool is mostly camera. So yes, we took the challenge of building from what is already built, and maybe through montage find another element. So we were looking at the buildings that are next to the road that were passing by. They were built in another context, and they are maybe nowadays empty of their purpose, and we were trying to build upon them. Maybe just one more question, because the film is in black and white, is there a specific explanation to that? Why did you decide to do it like that? We were actually trying to choose like the perfect, because Marcus already mentioned the whole temporality of the past that has been, we're driving in the present, and we were debating
if color should be like the perfect choice, but we kind of always came back to the black and white. Maybe just kind of a timeless feeling of things, and we decided that maybe it's also for the audience to like pick up stuff from it and maybe try to reconnect and disconnect or something like that. Kot obljubljeno si oglejmo še odlomek tega filma, vse ostale filme jugofuturizma pa si lahko v celoti ogledate na YouTube kanalu Radio Študent. Pa še tu, v kinematografe kmalu prihaja tudi en nov italijansko-ameriški hit, posnet po besedilu Williama S. Burroughsa. A wise old queen who taught me that I had a duty to live, to conquer hate with knowledge and sincerity and love. The difficulty is to convince someone else he is really part of you. What else should I be? All apologies. What else should I say? I've got bigger fish to fry. Bigger fish is right. Cold, slippery, hard to catch. In the sun. What's she got to lose? The sun Independence. in the sun. In the sun. I want to talk to you Married, buried, without speaking. buried.
is all we all are. All in all is all we all are. All in all is all we all are. All in all. What are you so afraid of? Door's already open, can't close it now. All he can do is look away. All in all is all we all are. But why would you? All is all we all are. All in all. Hvala za vašo pozornost in se vidimo spet čez en teden v Inakciji v sredo ob 20. na Megafon TV. Čau.